Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, makablaawan kayo amin nga awan labas. Amin as supporters, dahi ti programa, unay daytan kaka, ken ti anaraar tinamnama. Pagyamanan, ken kablaawan na kayo amin. Manipon iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Di Colores. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nanang, mapantayon to kano di tayan da na namiling ta agpakanda. Ay niya ayat ti okasyon. Di namot imbaga. Basta mapantayon to kano ta inawis na dagiti kaaruba tayo at duma. Ay ka mapantayo pasken daytan, isupay. Kun kababain ano saan tayo amapan. Narigat apaayan ti awis, nanang. Okay laeng mo tapaayan, no agin aawis laeng. Saan mo't siguro, nanang? Ay kan basol nan no agin aawis. Iso, ti maksayan. Anya ang maksayan, nanang? Maksayan iti makan ta siyempre mangan tayo. Talagang ang gagara na ti agpakan, ta dakit nga rod pasken na. Da kayo mo't, nanang. Awisan da kay lang arudan. Makabasol da pay. Unay daytan kaka. Mangan kayo lang ipagpabalayaw. Nanang. Nanang, di kay pa'y nagtagarimot. Anya ti bagbagam. Kasasauna tayo ni Nana Miling. Anya't dinamag na aya. Kunana amangan tayo lang kano, kun ipapabalay tayon. Ewan magayam ti dinamag na, anya kumangit isong batak iti dayta. Kinasaya at kan kinarespeto, kan kinamanag sa nga ili ti kasjay akababalin nanang. Iso sinubadan nyo kumamot iti isem, akagiddan ti sungbat wan kabsat, agyamang kami. Kunayong kumamot ten adula amin na drama dayta. Unay daytan kaka. Bisyak nga men. Nakakonsentrata. Adakit kita. Anya ka di man ang tikit kitain nyo, nanang. Makan ka di? Ay, jay nagyanan dagiti makan. Ha? Nonsense kayo mat, nanang. Dagiti pinggan tikit kitain nyo? One. Kita dagiti pinggan, platito, malokong, baso, kutsara, kanda dumapay. Ha? Unay daytan kaka. Apay aya nga may nakitkitain nyo dagi jay nanang. De colores damat. Anya ti kayat yo asawan. De colores da. Sandang agtitirnaw. Nagalas. Anya? Nanang, maditikas jay akababalin nyo. Mapan kayo makipangan, ngam agdilaw kayo mo't iti gamit da. Ay, awan day jay.
Normal lang nga dilawag ata mas daawak. Apay nga men, tatigamit ni manang miling ka saan ngagtitirnaw. Pasig nga agdudo matimaris na. Adda nagtimbukal, adda square, adda oblong. Nagalas tikas jay. Nagpintas tupay nanang. Nagmayat ti style ti gamit ni Nana Miling. Kun baro dagi jay gamit na. Datayo ngay, daan, may sa klase. Ay uray ata agtitirnaw. Innam apinggan ngagtitirnaw, innam amalukong ngagtitirnaw, innam aplatito ngagtitirnaw, innam abaso ngagtitirnaw. Oh, saan na kasjay? Di kolores. Kasla dinaw dawat, wano pinidpidot laang taagduduma. Ala, saan mo't ananang? Anya pinidpidot mo't nga bagbagayo. Pasig baro dagiti gamit ni Nana Miling. Baro nanang. Saan kasi ti gamit tayo? Agtitirno agpaiso ng daan. Adalumlum kang apinggan. Natipingan aplatito. Kada awan pangigaman na atasa. Nagalas nanang. Ha? Jak manamaw iti kas nga style ti inam anak ka. Mas daawak atatang. Nga taaya ti pakasikuran na iti pinggan kada malukong ti sabali at tao. Ti pakasikuran na kumak dagiti bitak agamit. Dagi jay kumaati kitaan na nga ibuleng sa agpabaro. Ngam jay mo't dil-dilawan na ti kuko ti sabali. Nagalas sa kababalay. Mangibabain. Sino? Ti mangibabain. Sika. Anya? Kaano kang imbabain lino? Kanayon Anya kumati nang ibabain akin ka? Laita pa ng dildilaw mo itipinggan di sabali at tao. No, nagalasmot nga na talaga. No saan ngagtitirno tipinggan kada platito ken malukong nagalas. Nagalas, no parakin ka. Ngam no parakin lima ng mileng. Ay kayat na agsasabali. Na, apay nga ta, akasta ti utok na dya abakat. Na. Ay, damagam kin ko na ano apay. Damagak tuman, ngagpaisaw. Tapaisun na. Ulay kan kaka. Manang mileng, damagak man ken ka. Anya? Apay, di mo kaya't ti gumatang iti agtitirnaw. Agtitirnaw ba daw? Saan? Agtitirno pinggan, malukong, platito, kasyay. Ma'am siya na. No, mapanak makitsinda. Di kaya't ko kagatagag amin, di kursunadak agatagan. Ngamno kurang ti kwartak ako, iyan anay ko. Tapno magatang ko amin. Ha? Kasanuday ta? Kasoy! No, gumatang akititimba ka na palanggana, nga madakursunada ka malukong no pinggan. Te, kayat ko kagatangag. No, agtitirnaw, saan ko magatang amin? No, sag-iinam, pinggan ti gatangag. Di pa'y saan ko na magatang tinaduma. Ha? Isaw nga agduduma, te pamayak. Basta magatang ko laki di amin na kayat ko. Kasanuday ta, manang. Ay, kapoy mataulo man niya. Kasuday jay, no kursunada kami na pinggan. Kada malukong ken platitaw. Gumatangak iti may siya apinggan. May siya a platito, may siya a baso, may siya malukong, may siya a kutsara, may siya a palanggana, may siya a timba. Di nagatang ko amin. Anya tay kunam, may siya a kutsara. Apay, nakaskasyaw ay ta.
Iso malagayam nga agduduma ultimo kutsaram manag. Apay, didilawon ayaday ka. San mo't manang maayatanak laeng ta. Di kolores dagiti pinggan mo. Mayat. Apay aday tapanganan ti dildilawin nyo nanang. Nagsaya at kit di tanadalos dagiti pinggan ni Nana Miling. Very colorful pie. Ay, nagalas ti agkakanat. Awan kasi ti agtitirno. Imbaga namatan kada kayo. Ano aggatang ket kayat na magatang amin. Iso asag gay salaeng tigat-gatangan na. Aguuyong met abaket. Di pay lakit gumatang iti inum a pinggan ita. Ta intun maminsan ket inumanen amalukong agpapada. Kalpasan na gumatang tumanon iti inumabasaw ng agpapada. Saan akas jay nga agduduma tilangana aguuyong. Ay nananang, mayat tikas jay. Tapno kanya-kanyang pinggan ken baso iti pamilya. Adda pagilasinan ti pinggan ti tunggal maysa. Tanog papada awan pagilasinan. Ha! Kun gayam nanang, ibelang yun dagita dakrak na atasa kada baso kun pinggan. Apay ngay belang ko, kunu mausar pay mat. Di pay kaawanan, ti katernudan wag ibelengak. Bay am taterno di tananang. Ngamin, no adda bitak ti pinggan wano baso, sumulsul ijay ti rugit. Saan amadalusan an imbag. Intun usarin tayo na paginuman, wano ikan iti sabaw, may laok ijayan ti germs na. Dagiti simulsul arugit, iti nagkrak amalukong, wano pinggan, ijay asumulsul ti rugit, wano germs. Aha, adula amin mga bagbagam, awan ti matay iti rugit. Adday ta kay manananang. Rugit nga rud ti nakatayan ti anak ni Berta, na amibiasis pay, iso ana dehydrate. Sa di da impadoktor, iso anatay iti rugit, da kayumat. Ayawan kanyak dagita, rugit-rugit nga bagbagam. Basta bugwa laki day nalpas. Unay day tananang. Awan pang binuran kada kayo. No puraw kunayo, puraw latan nga oray nangisit. Unay day tan kaka. Alembag ta, nasabat ka. Siya na, ang salita naman. Seryoso ka mat, Manang Mileng. Iso malagaya, makundidamag ka kanyak, hindi na binsan. No apay di kolores, dagiti penggan ka na malukong ka, tawi uyawam gayam, dagiti gamit ko. Nagbasos ka. Ha? Makasiksiko na ba ya? Uray man no, agtiterno ti gamit mo. Di ka pa'y makapabunar mo, titipada matao. Bukbukudam, tiramot. Ha, ay unay daytan kaka. Ay talagamot. Sigara ti may mayat apaawis. Di ka pa'y amumot ti agawis. No, adaman paskin mo, ubak pa'y ti saba, titid mo pinggan. Kandag iti pinggan mo, tipitipeng. Ngam naglaing ka nga guyaw salbag ka. Ay sa anak ka makyapa kada kayo. Ngamnay apaan da mutan. Ay talaga nga apati sapsapuram. Gapoy ti kinalaing mo ngagdilaw. No, masikurang ka kada gite, di kolore sa pinggan. Kada malukong ko, ikan na mga round, iti igatang ko, itagtitirnaw. Ha? Unay daytan kaka. Takab kunso pa'y detarupam, dagitag kakapinta sa pinggang ka, jablo ka. Anya kay bakay, di nakangagkan. Di na ngamin maklon ti bindot na. No, sikat tinagbindap. Sikat ti saan na mga klon iti nagbiduran na. Apay bindot ti panaggatang ka, kadagitag titirnaw. Bindot Kitaam ni Manang Mileng. Agduduma ti magatang na. Saan la amay may sa klase. Dayjay ati mayat. Oray inam ngag titerno ti basom ta saan mumuta na magatang kinaduma kasapulan. Isama di na ta tirno ngay bagbagam.
Mas nop ti magatang mau. Di mun magatang tinaduma. Apay ayat mangisuro kalinaw. Si kaayat gatang. Day, pa nagras-rason mau. Ipakpakitam laang. Asaan mo amaklaw ti bindot mau. Unay day tankaka. Dagita. Naggatang akiti maluto a pansit. Nagadaw. Nagadumutan na kita. Anya ti saganaam aya. Tawan. Agpakaanak laeng mo't tapno saan nga bagbaga ni bakit biling asyak lati mau awes. Ajak ammo ti aga-awes. Alaman, aga-awis akman. Ta isula ang tijak awisan. Ay, mandi na ita planong bakay. Agawis ka Ta-awisan na kamay. Ay, di kayat ko laeng awisan ta awisak. Na 20 punti sa bantay. Na pinapukan nyo. Ala, putde-putde mon Carlo. Paritan nyo na tiyante. Panganan dagiti umay makipangan. Di kay palagi matang iti paper plates. Oh, may mayat day ta. Awan ti gastos ditaan. Ibaleng to laeng awan ti inna-innaw ditaan. Sige, arami dumon tap numalpas ka nay. Adda ditan dagiti bukles. Unay day tanantay. Lotok pa'y lati makan ka adda ditan. Unay dagitan. Tatang, agpasgan man ni Nana Miling ngam saan na tayon nga inawis. Wala, ta masoron ka ni nanang mau. Sapay baka kan baboy ti pinartida. Blowout kanu di kabagis ni Nana Miling ang naggapu di Amerika. Nagimasin nga iti hanrada. Baka kan baboy ko naman. Apay aya nga apalan nyo dayta. Makagatang tayo mat iti karnit baboy iti palingkek. Ay nabakay. Husto na ita na kinangato ti paruam. Kinaimaw, kinamanagdilaw mo. Aramid ti apal na ita. Dosagan kan tupay mo dita. Kaslawan kasapulam iti pada mataon no kasta. Na talaga ngawan ti kasapulak kadakwada. Agbiagak ngawan da. Ay, adalakat nga rudan. Unay na itang kaaka. Dugyo medag ito ya karoba. Ta agipurwak day tinagukisan day tinagado asab sa ba dito arubayan. Soron kon. Di kan sumanaw bakit. Ang dalos kalatan. Anyang aron kay kat nagalas mo ti ugalim kanakwada. Iso akastan at aramidin dakin ka. Kinaawan bain ti aramidin da. Awan mo't bain mau. Agpalpaliw kang aminain. Dugyo ti di dagita karoba. Anda! Ay, batay ako. Aray ko, ipandag ijay. Pitalta, marigat, anak. Naulantak ka mo't ditan. Apay, adito nga ospital tinangipanan nyo kanya. Anay ko, anay. Sanak to na makatakder kan makapagna. Tanadang ranti tulang iti patong ko. Kan agulawak pay. Awanan ti serbek. Dito ipay tinangyugan nyo kanyak. Nagngina nga ospital. Saan ka nga reklamaw? Kumpleto nga minditaw. Kan tapno maasikaso na ka anaimbag. Ada bulom, kan naipakpak taulom. Gaputi panakay kaglismaw. Masitis kan kapay, kan dado laboratory. Amom nga awan kwarta. San mau na panunutan na ita. Ti panagimbag mo, ti umuna panunutan tayo. Kalpasan na. Ipamuspusan tayong tong tiagbayan ka nagiti magastaws. Ay, kasanungatan. San kan ngagpanunaw? Ti panunutan, kat iso ti panagbalbali mau, ni tinagalas nga ramin mau. Napasamak siguro na itaw, tapno makariing kan iti mading aramid mau, kat agbalbaliw kan.
Awanan ti Sirbek. Agbalina kun nga inutil. Sa kaguranak pa yun, dagiti karuba. Ay, saan ka may adakos karubam siya na? Ada puso, konsensya may. Iso nga, imay da ka makinita Kan nasaya mo, ti kababalin ti pamilyam. Mawasan da ka. Agasam na ita. Agyaman ama ng mileng. Da kayo tinangring itiriknak, tap nagbalbaliwag. Ay katpakawanan da ka. Ay, naimbag ka palaang. Dati daduma ko sa tatao, kat ipatangkundan ti kinadakos da. Di da kaya tagbarbalew, nga uray madidigradan. Sika ka kaya mo pala tagbarbalew. Iso tulungan da ka siya na. Iti anyaman nga dama itulong. Ay na, agyaman ako na manang miling. Makapapigsa dagita nga ibagbagham. Madating yung miya ka na. Inkarga kiti pinggan kan malukaw. Pasensya kan saan atirno. Tinangik ka. Agam na sustansya. Kena imas. Ala, saan ka namang mangan bakit ta? Di mo mo't kaya timangan iti di colorize. Ay na. Nahidaitan kaka. Mayat manang miling daita di colores anang ikam iti makan. Mayat agyamanak. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan di colores. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.